ari Viva the top journalist the voice of artist. So uyu munsi rero nkuko mubibona twaba turi ahantu bita kuri Pele Stadium, twaba twaje gusari Ilaidi. So uyu munsi urumva umeze gute? Sha umunsi ndumva nishimye meze neza, urumva nyine nawe urabyumva ukuntu murabameze. Uyu munsi urumva utandikaniye he n'indi minsi wari umaze urimo? Uyu munsi ubu ngiye kurya ndetse kurya twari. Uyu munsi turakanda umuceri cyangwa turakanda inyama? Yego ko byose bivanze, umuceri n'inyama umva tayari kabisa. Gahunda birabera hehe se? Gahunda ni mu rugo. Ubwo nanjye mba nibarije. Ni mu rugo rwose niho birabera. After kuva gusari turi guteka kalayiti. So none se uyu munsi ni nk'iki kintu wakifuriza nyine abayisilamu bagenzi bawe kuri uyu munsi w'Eid? Ikintu mbifurije Eid nziza, mbifurije ko ibifungo byabo byazakirwa kandi Imana bakaba muri babwe Imana yishimira. Ariko uyu munsi nyine umeze bon. Shameze bon. Rero uyu munsi rero nkaba nishimiye kuba turi kumwe ahangaha kuri Kosovo TV n'ibintu bya danje Eid Mubarak. So nkuko mubibona nkaba ndi kumwe n'umukobwa mwiza bakaba bamwita Arena pretty girl. Sereka ngushimire ni ibintu bya danje akaba ari Viva the top journalist the voice of artist. Top journalist the voice of artist. Nkuko rero mubibona uyu munsi twaba turi ahantu bita kuri Pele Stadium, twaba tumaje gusari Ilaidi kabisa. So uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'umusilamu. Umeze gute? Umeze bon. Eid Mubarak. So uyu munsi rero uyu munsi twashoje igisibo cyangwa twagishoje. Iyi minsi twari tumazemo turi mu gifungo ni iminsi 40 cyangwa 30. Ni 30. So igisibo cyari cyagenze gute? Byagenze neza mashallah alhamdulillah. Ni ikihe kintu byibuze wabashije kuba nyine byagufashije kuba igisibo cyari cyaragenze neza? Uyu munsi urumva umeze gute? Uyu munsi ndumva meze neza, ndumva nishimiye kuba tuyisoje neza, twayisoje amahoro. Yewe n'abantu bandi tumeze neza mashallah alhamdulillah. Uyu munsi witeguye gukanda umuceri cyangwa witeguye gukanda inyama? Byose. Ni ikihe kintu wakifuriza abayisilamu bagenzi bawe uyu munsi nawo bizihirije uyu munsi Eid? Ikintu cya mbere nabifuriza, ikintu cya mbere bagira umunsi mwiza, bagubwe neza kandi bateshwe kuko twaba tumeze mu gisibo, ariko dukomeye gahunda dufite ariyo dukomeye tukagumana tugakomera tugasenga mashallah. Nkaba ndi kumwe n'umusilamu akaba bamwita Wabad. So ngo birabera hehe se? Birabera hehe? Ngo ugiye gushaka amafunguro. Ugiye gushaka amafunguro, reka nk'ubu butumire bwanjye. Uri tayari? So akaba ari Viva the top journalist the voice of artist. Bimeze gute se pa? Ni fresh grand free. So uyu munsi urumva umeze gute? Ukwezi ndagutoboye. Lambabarira wallahi. Nkaba ndi kumwe n'umuhajati ariko ahangaha ibi bintu birarenze kabisa. Nashaka kwibariza byibuse se uyu munsi urabona utandukaniye he n'indi minsi? Wallahi ibaze. Ni umunsi mukuru nyine w'abayisilamu Eid. Kabisa wallahi. Mukanya hagiye kubiki? Subizi ni gahunda nyine kuko n'ubwicanyi bw'umuceri. Turakanda inyama, turakanda umuceri. Oya turarya inyama n'umuceri. Apana kurya umuceri n'inyama. Umuceri bari mwinshi inyama ari. Urakoze cyane. Ariko yari inyama n'umuceri, inyama nyinshi umuceri mu abantu uyu munsi batabonye ubutumire se mwabahaye location birabera he? Wallahi no mutsi nisezike kwa Majux wallahi akagaceri kameze neza. Bismillah imbere cyane. Simubizi. Ese uyu munsi ni nk'iki kintu wakifuriza nyine abayisilamu bagenzi bawe kuri uno munsi w'Eid? Buri muislamu wese ndamwifuriza nyine n'uwaba utabonye umuceri. Gahunda ni home. Wallahi nkamuha agaceri n'akakumva. Kandi na gahunda ziwe zicemo nk'uko byari bisanzwe, wenda byikubeho kuko uyu munsi we n'uwamashaba kabisa. Imana ibashyizemo baraka Allahumma ntaze ntararya. Eid Mubarak. Takabbara Allahu wa minna wa minkum.
Batita ya. So nkaba ndi kumwe n'abajene muri Nyamirambo ahangaha nta muntu utabazi NYC, nkaba ndi kumwe n'umu brother bakaba bamwita Jux, nkaba ndi kumwe na brother The July. Nkuko mubizi wallahi kuri Kosovo TV n'ubundi murabizi wallahi ntabwo ubwa mbere ahangaha amaze kuhagira nko mu rugo nkuko mubizi bakaba ari FIFA the top journalist the voice of artist kuri Pele Stadium, nkaba ndi kumwe n'aba Islam. Meze gute? Fresh musheri. Uyu munsi rero nabwo nakubwira ati meze gute? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Meze gute brother? Chef ni neza cyane kabisa. Uyu munsi urumva umeze gute? Uyu munsi ni biturika bro. No si uyu munsi utandukaniye n'indi minsi wari umaze urimo nyine tu. Ni ikihe gishasha? Ya. Uyu munsi ibintu byose ni bishasha. Uyu munsi aho kutekereza umunsi dutegereza wala umwaka wose nawe byumve ma. Umunsi umwe mu mwaka wala. Uyu munsi urumva utandukaniye n'indi minsi se dusanzwe tuzi. Biratandukanye cyane nawe urabibona ukuntu vibes zimeze man, ibintu birarenze byose. Ngo tugiye gukanda iki? Nta kawari man. Brother bimeze gute? Fresh musaza. Ni fresh. Uyu munsi none si ndakubona waje gusara idi umeze bomb. Nicyo kintu wakifuriza nk'abayisilamu bagenzi bawe kuri uno munsi. Urabona yuko ari no munsi ngira ngo udasanzwe. Ya. Cyane n'abayisilamu bagenzi banjye ndabifuriza nyine ko uyu munsi wababera mwiza kuko uyu munsi nyine uri mu minsi tuba dutegereje twese nk'abayisilamu kuko tumaze iminsi 30 twiyiriza. Uyu munsi rero n'uw'agaciro ku bayisilamu tuba tutegereje turi benshi. Gahunda yine wallahi move urabizi nyuma y'ibingi wari gukanda kawali n'iki bufiriti ubunyama n'agapilawo hafu ni fast. Murabizi rero hano dukubita tubangura ya Red No My People akaba ari FIFA the top journalist the voice of artist. Nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe akaba bamwita banyita Gavi. Gavi Idi Mbarak Minari Fadhi. Uko umeze gute? Sawa. Umeze bon? Arya ubu ngubu turimo turavuga Idi Mbarak. Wari umeze neza? So igifungo cyagenze gute? Byari byiza no gushima Imana kuba kirangije. Amahoro hari benshi bagendeyemo. Ariko twebwe ko Allah yaratwirutse tugasigara. Uyu munsi ni nk'icyo kintu wakifuriza abayisilamu bagenzi bawe uyu munsi? Abayisilamu bari gukurikirana channel. Icya mbere kubifuriza Eid nziza. Mubaraka kuri mwese. Kandi umunsi bahire igifungo cyagenze neza. Nirayitize kugenda neza ndetse na nyuma yaho. Uyu munsi rero nyine itandukana rero ririmo ryo kuba umuntu amaze iminsi afunga n'Eid ni irihe ahanini? Cyane urumva uba waramaze iminsi 30. Uwo munsi nyine aba ari umunsi wo kwishima ibyo wenda byakoraga gusiba, uwo munsi aba ari umunsi wo kurya. Iyo ngingo ngo tuhita tugendana kabisa. Hari abantu batumiye se muri buze gusangira n'iki nyine? Barahari benshi abafamiliye. Ubu ngubu gahunda ikurikiyeho ni ugukanda umuceri. Gahunda ikurikiyeho ni ugukanda umuceri. Reka ngushimire ko ifatanyijwe natwe ahangaha kuri Kosovo TV. Nkaba ndi kumwe n'umukobwa mwiza bakaba bamwita Ayman Keza. Ya Red No My People akaba ari FIFA the top journalist the voice of artist. So guys nkuko mubibona akaba ari Kosovo TV. Umunsi wose twaba dufite igikorwa cyo gusangira n'abana Eid. Murabona yuko tuvuye kuzana amabombo. Ubu ngubu tugiye kuba tunyunguta amabombo. Ngiye tukirimo turategura wa muceri. Tugiye gukanda umuceri mu kanya nyine uyu munsi ni igikorwa twiyemeje nyine turavuga ati why not Kosovo TV tutasangira n'abana. So uyu munsi nk'uyu nguyu nyine mukuru wa Idil Fitri ndumva ari igikorwa cyiza. So rero muze kunkurikirana mudukurikirane tuze kubana muri kino gikorwa ni ibintu byiza cyane. Ndashimira n'abantu badahwema kuduhozaho amaso. Ubwo rero shout out ku bantu badukurikira umunsi mudahwema kuduhozaho amaso. Mureke tugeraneyo turebe uko bimeze gahunda zose. Hagarika